fiti ani asese ne din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe for me ma obibia akwaba de batuma GH ayamunia ba moson for Mexico and I made trending news see eba beso me megima konya kasese ya na ensem agitri ni wo social media and I made eba bedware wo na so yende net Ghana ha and ye be hu se beef bia start ana chese beef no ye maize bell any Tracy Boachin temu ekoba se papa no stagger be pie mu up to next papa no stagger ne kra final sale no and final judgment ne kra embassy ye na enu na aye allege say ex-president John Dramani Mahama ne wife Lordina Mahama ye kase we fifie na sa enti ye we ekopie mu wo wuntumi FM chese ye afternoon hot show na ye awomo ye na mu wo na ye abronye DC the Bono regional chairman edikotu dwa ewo ho se Mrs. Lordina Mahama enna monsem ebepie mu chese koba se ye boni kunu din so se papa no no na akoba se woni Tracy Boache afa yefun awosa Tracy Boache ba inshira no na Lordina Miss Lordina Mahama kasa de betu dwa se ni kunu no onye commercial husband na mo ni kunu no onunko husband na kanu echi ye nnim se ni gina bia na wo gina no because o deserve say wo kan insense ma bani na wo kan no so na adwen e de fa wo na kanu si dia ensi no na nte ya ba se enna mo campaign ye ex-president of usu a wo ye da no ni ni kopie mu wo ho no amaga na fo bebre hwe ni mu bobo mu dwen won se dia na ekoso efri se chese a man and a woman they become one person anka chese be bia be hu okunu e wa mre mu ya jinsei mre a chese abebre na ka cho madofo se want to ma ye den aka ne wife gina wa na aka ye complete na bebre hu ni ji wo mu ta ma mu tututu omani na inti ye wei ena ma bebre susu se ene ye a abronye DC eka no ase no kure bi wom na abronye na kasa no onu aka ne nsem se ne awo aka no source na efri no che say you can rely on that source na etie for mama ye nhwemo won se fa woni ne ebesi se be ma ne wajiri wo ho na se bibi boni crazy a ya oba no awodin be ma ne benya awodin ejina bebi a wo gina na ye oba ne backing so oba ni engiving up on be ma no anase oba no still to muche bi beba wo ne na afa ama ni ra no se ne oba ma ni be gina tintim na no kwari kopie mo se ye ampa ni titi ya ye titi no kware se ye Mrs. Lordina Mahama fifie dia na chese ya humeti ankasa ye arewosem efri se backbone no be ma hia bia ye Nigeria won se mba so they see ahead into obai futu ode be ma ene ne nsem bi obeka gu wasum se bia wo campaign ya dia can you say fa say na ekoba se ex-president awota ye president biem ne yire eja no wo fie dia na kire se ase ne fa ba ko ana se part of him is no more no etiefo na hwefo moma ye hwe o ekoba ni sanete se yampa dia na ex-president ne fa no tia kakra se supporter wo hia pa ebe push no ama ne nya courage no di campaign ye etimi agye di se da bi bibi papa bi da menu so ebe pie mu na che se no ya atochima ya aka etire na ni nemu no ne hu behia pa ne se yampampo dia na se ye Mrs. Lordina Mahama or saba back to the house if we say
you very important to your ex-president Abrabom and you did say there be only who come to one say and Tawantawa be say ba who want to see be once at least my name say Miss Lodina or Nimudie our come worry our tinem watch and I am moving baby so any year food to be a did say she will be the right person crumple bit me to for our realm I shall what they say I would the crown koya and your crown pono but my dear legend one that children at Cinemo now bread no back up drew in Pempen so I say would you now a cobasa one what tia dana what tia sign now will be at it sema evidence and comes evidence and come crumple native on your chef for Boniface wo ho a GD says or the Lukumbone a channel na say bia na yet tete ya mpa no na chese so two anamo esa dani neni esa mamo brom bi kasa no dan ne no sa ba fie biem na etie for do na so say decision a wonu we take no yepa because edina ex-president ye dey ato ne so a dodo na kafofro mbasem na ha dwen ya wo mete yes na oba na wono no edi na komenya ne bibia hyem na wote wono na otete wan hwe ye krampa wote wote sa na ne bia we wakoto na na mafisi obi wo wa na koma ne ntumi sa enti one ma space ni mo na bia oti baby na wo separate na wo gi na wo mi afa adwen no omugidi say sa ne ye no so na dodo na so say there be say ne sitie bia baby a mani abedui mabra bedui mapem abedui makoma bedui wo nya say wo beja bibia to wo kira da sa na emra ukunu nya won we give upon him na wuti baby say bia ya kakra bia ba wugidi say mabre and sesi anon so no say ya obi esi aye esi akwan ewo emra mu wo mafi say wukunu ohia wo mo to do na susu say won sambra na chi na etiefo ne ahwefo na koban so say abro nye DC ne nsam a wo kan enim ana say ya tesem no no abegyina wo kasa etiefo ne ahwefo senya etie bia wa drink chire mu ya drink chire bia wo no na wagya to your comment section ho de amaye na fe subscribe bia ba mo na subscribe say na be ya dani da ya di dwumedi efiefide kase to so a wonsa ebeke bi no wetumi akire wadwe na wo share na wo like the my abribia before me di masem bia wo na wo so ya say Mama Juliet Ventures or no kitchen equipment mo no dole tenia nya munye bia wo kitchen fridge nya blender just say me muso na mebo so krampo no Mama Juliet number da se ono wa bomode ato nsa frɛ no na wo delivery so do ye no 24/7 and now first loan master emma loan within 24 hours ne yansa your government worker our Ghana say loan bia unya urgent bia within a day wo fe loan master wonsa ebe kan loan master number eda asie wo unya ba mercy count na day me di trending news yi eba be so mu aha e na me be ma me kwan na me de mu esi that ne ye be san asia makram